Ati Pramotha by Dinklajak, Umukanto School Buskangni, Rabindranath Tagore ni Mangthong Kaimano, Sung Sazaya Ungwi Sezagui, Sung Bono Jolewui, Tinikila, Amsai Niki, Ti Pramotha ni Ungwi, Sung Kacha, Hamsang Reli Kailekat, Sung Oro Silai Teklayu, Sini Triprani Itihas, Sini Laibuma, Turuk, Bigoto. 70 বছর सकमा जागते अमा हाइके सकमा जागै फायो ताबकबो जों नगै दङो जोंनि अमकान्त एकाडेमि होनै जोंनि महाराजा बीरचन्द्र जोंनि महाराजा बीरचन्द्र 1890 साल जोंनि अमकान्त एकाडेमि होनै नायक्लांमानि न जोंनि बनि मुंफारियावै बनि मन्त्रि अमकान्तनि मुंगै क्लांमानि अमकान्त दास ini boni bumung wajoto khalia Maharaja ni mungbu khalia tini nogra ingui sok phainai Rabindranath Tagore boni mungui mangthong senamja kha kaija kha omo bilai ke saya chini tipra ni itihas ni laibu mano sakma mani bilai ke saya jungno omo haike khaimani bhavishodo jung nognai omo haike chini itihas no chini angmani Mazra manai salsa tani ke tini hai jorawo jung bodoi keplai khayui pas khayui jung bi jonam MLA montri senaka nini kabangma agini neta kotor sipen ni ui chajaro gutongu tini tani kok thai sepa saya je somoyo chini bangui chini itihas no si sikma ui chini jati dofa chini bongsho bonosi sikma woni nai tong ke और जागा सिंगु बोर्ड दoi रहमानि चिनि बोर्ड बाय कप्लाई उइ मन्त्री एमले माने बिजना रले तानि थाइसपा कक सालिया तिनि चहानि बांगै तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि तिप्रानि इतिहास न हायने हाय आगिनि हायखे किफिल तबवानि बागै जों चेष्टा नाय दंगु चिनि बुबाग्रा साकथारि दंगु सारा त्रिपुराव चिनि तिप्रामथा बाय ग्रिनख्लाइजा कम हाय बेखौ मिছিল प्रतिबाद मिছিল निनि हमचां मिছিল चलेवै दंगु चिनि किलावबो तिनि अमनि अंश न बसकांगो तेबो कतर Coba आंदोलन खायजेनाय coba खालायजेनाय जोंनि हमचां रेलि सिमिया तेबो कतर coba जों खालायनाय हायनै सावैनो आनि कगरनो मथाखा तिप्रामथा आयगलक थों तिप्रामथा लंले तिप्रामथा लंले बुबाग्रा आयगलक थों बुबाग्रा आयगलक थों दाइदेरखौ माकान्टे स्कुल बसकेनो नाथकनो मुति न मासरंनाय दाइदेरखौ माकान्टे स्कुल बसकेनो नेरन नाथकनो मुति न मासरंनाय बीजेपी आपने तो झूठ सरकार हाय बीजेपी आपने तो झूठ सरकार हाय त्रिपुरा से एमएलए मंत्री हाय त्रिपुरा से एमएलए मंत्री हाय त्रिपुरा से एमएलए मंत्री हाय बुबाग्रा आयो लक्ष्य